Oh yeah, they. Obi akabade so o shame no na actually. Yeah, money me chele. Ah. Chele mwa, oda je. Obi o se ko shame no so o chele wa ho. Oda je. Papa mpacho mwakwaba. Papa mpacho shompo asem ya babeto abontin ya one sofo adum chedua ntawanta we bo montem ema sofo adum chedua ema ya che shompo kotumu ya man remand be 2 weeks enka onkodem afa ya chi ababontin se ya yi shompo ya yi na fi remand wa ya ma ne bill a wa fi remand abafi eno na beto abontin na Ghana fo binum eni age se ne Ghana police aye no na se Ghana court aye no ebum so se da bi na nka so ma shompo ekodem sa remand 2 weeks no de man na nka omudi asem no wa bra shompo o remand no eno ne pese ajo agye ntrese sen na so dwen fa asem ho jo me de mesa da wa cbm eni eye wa hwefo eni wa tiefo a ewo too much na yedika mi se asem ne ba ye no nipa bebre e de omanu atu aka eho asem akire wo madwene se efata anas emfa se eye Prophet Stephen Adum Chibia obeyesa emi se me yobi a echie no wasem de maka wasem bebre se no de ebetumi a enka onjai if we say nipa bia wo ba ebeye on top you become a topic. You become a topic to extend say obi bia wasem ebeba bonten nipa beka wasem eye wo nipa sebi wo dibre wo position ana wo din nipa wo ni din a yenka wasem na so no yeka kura yeka ne say every say ono ena ode ne ho ena ofi say de obeye minimum the asem ne ba ya some poor yeah man remand no in fact me asem no na atwetwe maso kakra every say me say defamation case me nya lawyer there's defamation case there I am not normally no yes servo wo onipa no with court letter say bra ne be yi wo ano nipa sumasi say wagu ni wo fi ana waka asem bi ede atono so a enye no kre enti gandu na sayesa wukọ na wankwa eno ena court ni timi issue bench warrant ema police for etimi ebe arrest you ni ya de wo akwa kugina emera nanim but in the case of Sean Paul no em say ankonisa ekoba say ye chie no eni man bill ansan ye sa man ne court bi taking the court eni ye sa remand no eho ena na mi fi say em say emera mu no say ye remand wa utimi ekoye appeal na so koye appeal no na say appeal court judges for the tenant no mo hu say efa ba bi no epia bi pass me ye jano ana ye man kofie no sa ba court ebe kana asem a ebe boa eno ni yetimi eye ne sa e dey mi say eno ena o ko appeal a o ma ko hu say judges for wa appeal court na hu so okay no emele mu no ye nja Sean Paul man kofie na won samra eye court e mi say asem ni de ye ntwam eda so ewo eye asokole mampon court wo no district court na emu no senka obewo police cells na wasaba court no eno ena sese yaman fa wudi ewo ho sanity yo papa ene mpacho ne ebi mo so kan se anka ne shompo eye no na nka eno ano na ase ne omode police for abamo omode tata shompo no ebema wo mo a omo kasa editia asofo binum a emfinyame no we be mo makoma no atum wo ho mpacho se na wadwen kire wo ho okay dear me see any say me one of the person em say my crusade ewo eye exia em say papa adun chedi a echi amanfo every say Ghana hanom no you freedoms of speech and freedoms of right obia wo nkwan so kire na adwen oka die ope
efa asem bi ho ana wonti bibi ase a wo kire na adwe na mmom no sa freedom of speech na freedom of right no e wo ba bi e kopem enti se wo betimi aka wo bi ho asem wo betimi akire wa adwe na nso so no e wo ba bi e kopem eno e wo no nyina e civil case but se e ko ba se criminal case dia na dia wudi sem bia e dey abem eno ene ye criminal case but me feel say so we are suffer na wo ya ade bi na bia obi ntiase na wo kire na adwe a enye criminal case eye civil case eno feel say so wagu ho fi na wo ntiase a fa no court na onko paper wo ho e wo court engalo ho e wo court say damage bi ye de be man na ne ye de amano but me feel say eno de poverty adum chedia de all you no maka wansem say enye no kwan so every say ya tin impanyini sem bebre ya ni fi aye be ya waso fo bebre a kana no bebre so bebre including a yes of impanyini Archbishop Nicholas Duncan Williams at Bishop Adiasare ya waso fo kete kete a enzama ye kire fo mo ye ko mo sem bebre dan so nyekye ti ya no de mesele no bebre say ebe tumia saa won de onfan konko so obedi akire a tie ne de obekọ so achia Ghana fo nyina obechi obi a because eye den a wobenya obi obeka wo asem enti yamfa ne se na wotini enipa be yese 20 ene ka wo asem na obechi wo mo a so multiply every day bi enipa 20 ka wo asem a multiply by 30 which is enipa almost about 600 people and I'll bet you within a month. Social media so you can't want them. TV show amount for account them. So everywhere you can't control people. What do you mean control Nipa? Because in Nipa uncontrollable. You cannot control what is in people's mind. Obia timi soli anopa e fa no phone e ye di obeyibia. Obi wo kura pressure, depression kura no. E ti ma no fa phone, e ti mi ka di obeka di akire. Even say with too much TV. Who the moon come comment section? Who give me a video be? I'm out for a bed come on 1 7 years, dear tell me that. And then I'll be and right, you obey and obey. And the best friend is and not dear. And yet, the best to me, I will on fan no one who said, say you will kill piano. If you say, we're not yet talking here, people will talk about you. Enti papa pachonia woken oni wonmo a omonso ka ne se woye sofo na se wo se wa ben wonyame mu ne sunsun dwuma mu wa ben na se obi ka wo ho asem na se wo ne nipa kro ne nya adwen a ekwan bi sunu fa wo sunsun nwuma na wo ye ne kana no tum na emo manya police asem na se odi police fo betata no ne safo no eye adwen ana what the mintimi ni omo nya adwen 100% because ye kan nyina so no ye nipa yemfa ye di hunu nanso nipa da sani de wutimi di wani ye den ehunu no so obi so ye banfo okra na eye ni nipa dia no de enye bayi eye spirit no ene kini pani ni operate enti obi betimi carry the spirit of witchcraft na wo de nku hu fi wotimi dia ka tiro se bia wo ye wudini hukum nipa wo sei nipa ana bia wo ye kromfo you see obetimi aka nsem bi bia wo ye very prominent people person e bia wo dibrebe sadia no social media never lie e da honom wonananom wo fa asenom wo ma wo ba wo mo benyini aba ba to se me papa no ye so wo ye kromfo me papa ye se na bia no oye wudini enti anu de court asem de udini kasa wo ye sofo on court but e bi na me say me kan say ye wo baby e kokodru ye wo limit say all this say be obi kan won asem dia enu de fan so be the Bible challenge you no ko tu nyame asem o kire wo say bia ade a wo ye enfiri nyame a enu de wudimi kan train say ni pa ne say bi wo ma ya che no because your Bible no gina so dia kasa but ye wade bi wo so obi so wo ye wudimi hukum ni pa dia enu de wudimi tena on kan je o say wo pa ya ma bibia ba bona hwe and say to me have a bona hwe no eno de wudimi nyina so nkada you can do it ubeti na bompaye egina so asire nyankopon amanyame ede so hwe bi ato no so amani pa na kan nu waze eno ho nanso so na fa ba bi so no
Untimi nkasa wo yɛ sunsun nipa na wo yɛ sɔfo ntino wo so obi ɛde asɛm o to so anya ne kuro sɛ wo kum nipa na wo te wɔnom sɛ me bɛbɔ mpa ya bi atu nipa no ɛno deɛ wobɛtumi de afa mmara kwan so nanso so no deɛ meka ne sɛ ɛnyɛ nneɛma nyinaa ne yɛsi biribiaa yɛakyi ɔhu sɛ in the case of prophet adom twɛdi asɛm ne deɛ ayɛ sɛ obi a woka no ho asɛm biara no na I say but the near shoes or enemy problem apart from no so dey asem kokko to ne dey o ye Ghana ni enu dey me si wo kwai enu so fu bia nso no me nka ne say so obi dey wo desem bi to so a enu so no untimi fa kokko there bi o say if you are here ten spirit ne dey wo ho but ye ni panete what you say ni pasam wo ho e bi sunsun sam wo ho ye won sebu won ne ni pasam a enu wo de fa mra kwan so yo papa we dey da so pa me pa cho ne krakra no final words a wo de beto dwama ye wasem we hu ne say yo dia me kan say me say wo hwe me channel me champion campaign most about Asofo the reason is say Asofo ene ye wiase ani omaiwi ene yeni adentia because population of Ghana Christianity and the doso ubenya politician ni ba ko asori ubenya MP ba ko asori inti den a ahemfo nyina obiara ba asori na le ba asori inti no sa Asofo no ye du mbre bi na say yenso so no yansesa amfi suban ni ye niema bi mu a ebe ye kakra no oman